Langstroth Root košnica, često nazvana jednostavno LR košnica, predstavlja osnovu savremenog pčelarstva i simbol racionalnog pristupa u radu sa pčelama. Ovaj tip košnice osmislio je sredinom 19. veka američki sveštenik i pčelar Lorenko Langstroth, a kasnije je modifikovao američki pčelar Amos Root. Njihov zajednički rad postavio je temelje pčelarstva kakvo danas poznajemo. Osnovna ideja Langstroth Root sistema zasniva se na poštovanju takozvanog pčelinjeg razmaka, prostora od približno 7 do 9 mm koji pčele ostavljaju između saća. Otkriće ovog razmaka omogućilo je konstrukciju pokretnih ramova koji se lako vade, pregledaju i vraćaju bez narušavanja pčelinjeg gnezda. To je bio revolucionaran korak koji je zauvek promenio način na koji pčelari rade. Langstroth Root košnica sastoji se od više delova: podnjače, plodišta, medišnih nastavaka, poklopne daske i krova. Najčešće je izrađena od drveta, ali se u savremenom pčelarstvu mogu naći i modeli od poliuretana i stiropora, koji obezbeđuju bolju izolaciju tokom zimskog perioda. Plodište služi za razvoj pčelinjeg legla, dok se medišni nastavci koriste za sakupljanje meda. Ramovi unutar nastavaka postavljeni su tako da omogućavaju prirodno kretanje pčela i lako rukovanje tokom pregleda. U standardnoj verziji plodište sadrži 10 ramova, a svaki ram ima žičano saće na kome pčele grade svoje ćelije. Prednost ove košnice je njena modularnost. Pčelar može po potrebi dodavati ili oduzimati nastavke u zavisnosti od snage zajednice i količine unosa nektara. Ovaj sistem omogućava preciznu kontrolu razvoja društva, jednostavno vrcanje meda i efikasno lečenje pčela od bolesti. Langstroth Root košnica posebno je pogodna za stacionarno i seleće pčelarstvo. Laka je za transport, jednostavna za rukovanje i prilagođena standardizovanim ramovima, što znatno olakšava rad i razmenu opreme među pčelarima. Osim praktičnosti, ova košnica pruža pčelama stabilno i prirodno okruženje. Pravilno održavanje, redovno čišćenje i pažljivo rukovanje omogućavaju dug vek trajanja i dobre prinose meda, voska i propolisa. Danas se Langstroth Root sistem koristi širom sveta, od manjih porodičnih pčelinjaka do velikih profesionalnih pčelarskih farmi. Njena jednostavnost, funkcionalnost i prilagodljivost učinile su je jednom od najpopularnijih košnica u istoriji pčelarstva. Ako tek ulazite u svet pčela, Langstroth Root košnica je pravi izbor za početak. Omogućava lako učenje, preglednost i dobar uvid u život i razvoj pčelinjeg društva. Za iskusne pčelare, ona ostaje pouzdan alat koji pruža visok stepen kontrole i siguran prinos.